राजखान्थिखौ लानानै जे दु और दायनि बाथ्रानि सायाव खुगा बेखेवदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जानि खायसे दैदेनगिरि बे दैदेनगिरिफोरा फोरमायथिदों जे मिशन बिटिआर फोसावनानै बिथांमोना दु और दाय जेरैखि जाया बिटिआरखौ गावनि दखलाव लाबोनो थाखाय बे समाव राजखान्थियारि फोसावदिं खालामबाय थानायखौ नुनो मोन्दों आरो बे समाव खौरांगिरिया सोंदोंमोन जे बीजेपी राजखान्थि हान्जाया मिशन बिटिआर फोसावनायनि गेजेरजों बे समाव दु और दाय जे राजखान्थियाव बाहागो लानो थाखाय ओंखारदों बे सायाव मा फोरमायथि होगोन होननानै सोंथि खालामदोंमोन खौरांगिरिया आरो बे आयदाखौ लानानै बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा खुगा बेखेवदों बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव राजखान्थियाव जे दु और दाय दङ बे बाथ्राखौ आङो मोनथियाखै बा बे बाथ्राया गोरोबा होननानै बाथ्रा बुंथिदों मानोना राजखान्थियाव बयहाबो बिसायख'थि फोसावदिंनो एबा गेलेनो थाखाय मोनथाय दङ नाथाय बे राजखान्थियाव जे दु और दाय थायो बिथांमोना जे मा आयदाखौ लानानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों बेनि सायाव आङो गियान गैया बा बिनि सायाव आङो मोनथिया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा आरो बे समाव बिटिआराव जे गोजोन सान्थि फैबाय बे मोनसे रोखा जायनि थाखायनो गुबुन राजखान्थि दोलोफोराबो बे समाव बिटिआराव बिसायख'थि फोसावदिंनो थाखाय फैदों थांनाय गोलाव बोसोर बे समाव बे ओनसोलाव गोबां सुबुंफोरानो जे बाथ्रा बुंनो हायामोन गोबां सुबुंफोरानो माबा मोनसे बाथ्रा बुंनायनि सिगां साननो गोनां जायोमोन नाथाय बे समाव खौरांगिरिनिफ्राय लानानै गुबुन दैदेनगिरिफोराबो बे समाव उदाङै बाथ्रा बुंनो हानाय जाबाय उदाङै बे समाव साननो हानाय जाबाय जायनि थाखायनो बे समाव गुबुन राजखान्थि दोलोफोराबो बिसायख'थि फोसावदिंनो फैदों आरो बे समाव बिटिआरआ मोनसे गोजोन जाबाय सान्थि फैनायनि थाखायनो बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनो हादोंखौ फोरमायथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा তেখেতে কি চিন্তা কৰি কৈছে মই নাজানো ৰাজনীতি কৰাটো দু और দায় নালাগে দু और দায়টো পৰ্বত আহৰণ কৰাত লাগিব পাৰে বা কিবা বেলেগ কাম কৰাত দু और দায় হ'ব পাৰে মই নাভাবোঁ যে আজি ভাৰতৰ ৰাজনীতিটো ইমান ভাল হ'ল বিশ্বৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজনীতি মাদাৰ অফ ডেমক্ৰেসি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি গোটেই বিশ্বত উপস্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভাৰতটো মাদাৰ অফ ডেমক্ৰেসি গতিকে মাদাৰ অফ ডেমক্ৰেসিৰ কোনবা এটা অঞ্চলত কোনবা এটা গাঁৱত কোনবা এটা ডিস্ট্ৰিক্টত ৰাজনীতি কৰাৰ কাৰণে দু और দায় বুলি মই নাভাবোঁ 17 বছৰ একো নোহোৱাৰ পিছত 5 বছৰত শান্তি আহিছে 40 বছৰ অস্থায়ী মানে অস্থিৰতাৰ পিছত মানে অনিশ্চয়তাৰ পিছত এটা নিশ্চয়তা আহিছে মানে প্ৰায় 15-20 বছৰ আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যেটো ভেদাভেদ ঘৃণা খং বেয়া বেই ইয়াৰ পিছত আজি ভাল পৰিৱেশ আছে আজিতো এটা সময়ত এনেকা আছিল যে মনোৱাৰে চিন্তা কৰি আছিল যে মোক প্ৰশ্ন এটা খুদিলে বেয়া পাব নেকি বুলি কেনে এটা সময়ত মনোৱাৰে মটৰচাইকেল লৈ আহি আগত থিয়া দিয়ে প্ৰশ্ন খুদাৰ আগতে মুখখন চাওঁ মই কিবা প্ৰশ্ন খুদিব বিচাৰে হিয়ে চিন্তা কৰে যে প্ৰশ্নটো খুদিলে মোক অবৰহে ল'ব নেকি বুলি আজিতো এই পৰিৱেশ নাই আপোনালোকেতো একদম ঘূৰাই প্ৰশ্ন খুদি আছে মই এনসাৰ দি আছোঁ হয় না নহয় এই পৰিৱেশটো আহিল এটা অনিশ্চয়তা অশান্তি ভয় ভিদৰ পৰিৱেশৰ পৰা এই পৰিৱেশ আহিল আগতেতো পাৰাই নাছিল না হাগ্ৰামা মহিলাৰে ওচৰত যাই পেলাই ভয়কে এইটো দিছিলে ঐ পাগলা বুলি ক'লে আৰু নাই আৰু প্ৰশ্নই নাই আৰু